Boss Kevin. Hola guys, okay, Bolton Air jacket daripada LS2. Dulu memang dah sampai. Okay, ini secara ringkas shell text layer. Dia ada satu shell text layer kat dalam. Kalau sejuk kita pakai ni kat dalam. Okay, kalau hujan kita pakai ni kat luar. Okay, kalau naik genting ini simpan dekat hotel room. Ini saja yang kita pakai. Macam windbreaker. So 3 in 1 memang sangat menarik. Hoodie ini tak nak boleh take out. Alright, tight mesh kita panggil matte mesh. Dan quality macam brand-brand besar macam brand-brand besar. Okey, berat pun macam brand besar. Saya sendiri dah pakai. Okey, color kita ada biru, kita ada yang color terang, okey, dan kita ada hitam. Alright, S hingga 5XL. Dulu kita masuk sampai 2XL saja. Sekarang kita ada S hingga 5XL. Sangat-sangat menarik. Anda mesti kena datang try dulu. Tak beli tak apa, try. Okey, rasa nanti bila perlu boleh beli. Itu saja saya Bos Kevin. Ciao.